Dalmacija je nevladino neprofitno udruženje za društveno-ekonomski razvoj Dalmacije. Da diskutujemo i izglasamo, izjasnite, odnosno da li neko reč o osnivačkom aktu, o ciljevima, dopunimo statut ili neke stvari. Ostrovice, otac. Predsjedavajući osnivačke skupštine, te molim za U gradu Zemunu, širom Republike Srbije. Hvala. Ima li neko protiv? Ekonomski razvoj Dalmacije. Ko je za to da smo usvojili dnevni red? Predlože nekog drugog kandidata? Ima neko da o predloženim kandidatima? Inicijativni odbor. Hvala. Hvala. Da li ima neko? Možda nije loš predlog. Da se Macuru i Gorana Karanovića.